Katanat Animal Husbandry and Veterinary ke Sarkar Meghalaya hak arkandai trik yayong kala IT no ya kajaka syokdo ni slaughterhouse kapadan hak asnong demtring syaka Giantia Livestock Butcher Welfare Association JLBWA bat kedorbar snong demtring West Giant Hills bakin penyat kat kum kajuk ka bamenta da kabakhut ka basuba ya kani kajaka syokdo ni ka by species abattoir Lashna da katunat veterinary jong ke Sarkar Meghalaya lingba ke central scheme ka bakot nuclear tam batla plia kani ka jaka otdo da uba AL Heg menteri katunat AH and veterinary haga kat kandai trik nokpra araza arpulai Henry ha kani ka sngi katunat veterinary kan IT no ya kani ka jaka otdo ringkat ke MOU syaka Giantia Livestock Butcher Welfare Association bat ke dorbash nong demtring West Giant Hills ban penyat yaka Ya kani ke MOU la IT da ke Dr. M. Karshandi, Director AH and Veterinary, syaka JLBWA, bat ke dorbash nong demtring West Giant Hills. Ha ka jingadan lang i Dr. WMW Kongwir, Joint Director, i Dr. A. Khan, Deputy Director, i Dr. E. Pasa, Assistant Director, bat bak ke Maulong EE, CEW AH and Veterinary Juwai. Katba na kaliang ka JLBWA lawan ban shimti ya kani ka MOU da uba Lewis Pertu President bat uma dayo lang ki ringklem General Secretary bat na ka dorbash nong demtring pan lawan shimti ya ka MOU da uma Elward ringklem rangba shnong bat uma turchwa miki ringklem Secretary shnong Katkum kani ka MOU katanat veterinary klasna ya kajaka syokdo kabakat kum kajuk hadem tring juwai kabala ban syok haduk sanpo telik masi bat shispa telik snyang haka shisngi da kajing temu ban penbiang yaki nongbam do jong kesor juwai yaki bala ban penbiang haka rukam kabakhuj basuba Kani kajaka syokdo kala donlot ya kejindon kam ki bakongsan kata kum kajing penbiang ka boarding ka office bat kamra bukmar kajaka penkhut ya ki jaklia kajaka bu ya ki masi bat senyang kajaka penkrian kajaka syok kabala kajong na kabenta ki masi bat senyang ni pemit no ni kam ka bede na kabenta man IT no ya kani ka project ni ka storehouse sya inamondo jong kani ka than Hoi, kumbasu penkenal, makanya ka project, kadi jong ka central scheme hi, kabahak jong ka nabat, niyo na kalon na ka nabat, kaba hau sistem kumba hau sistem kanar, kalai, di nangta terbanselang ya kakam, kamu lapai halu sistem arajar katsau. Di hadi nangta kalau nangya sakmat, maka pakajing pentri ya kani ka project. Syamangnya cakmar ro naso ban pentau kajing songo ro iba maulong dong engineer bapet ya kani ka project tak hadu pengenayang kumne wala kala da pinjang katu kan isnem mulai ngilang yo bar kala kalti bangin yo banyak lu biang menta ya police woni director ro di pelawan tenang naka petakan ni ka por naka ni si banyak dan lengkap hakani kasih akan mentakan ika kam magwinya penbet batini ki bansimti ya kan ika project tinggi dan lengkap ro i Dr. Khan ibade ro i deputy director napo directorate dia tinggi dan lengkap ang i Dr. Pasa di assistant director naga poultry apo directorate i tinggi dan lengkap bagini ki officer ki banang ni napo Jawai dia di Maulong kamu engineer ya naso ban pebau kajing songo na kabenta di wahai snong jong kane ka snong hapo dem tring iba ring klem iba ngilih kenju lakatu kan ni senyam katu kan ni por ngilapan ya penlet ki kam ki jam na kabenta ban yo ban slang no ya kane ka kam ban IT no sya kajing punya jong kinong do ha kane ka than Kum juru ya ki weipat ki rangba ki bade na ka liang kum ki butcher association jong ni ka Giantia Butcher Welfare Association na ka liang ka cattle na ni ka masi kum juru ki pek ki siang ki bangila banyadal metalang hakani ka por ni kwa ba kani ka project kanyo ban sang no kanang ba kanong kum ka ai ka identity na ka benta ka jilong kam
ban penito pat shagiwe bakinyo ban tre gum yakni ka project nang ni sakmat hagiwe pat ki jaka te nakaliang kumbangal persom ne kani ka project kani ka bangiyo naka nawat scheme kata kamu kalong ita jingyo ya kata ka jingmang ya kani ka project ko sa kani ro ka poi kumbang ta nuclear tam te laslang ya ka kam kalaya kumtu je nakalian ke department hadin bangi la yo ban pendap ya kani ka project dia kaladon ka jing berkat bangi dei bangin don kata ka jing ya IT no sha kino odo jong kani kathan ka jing odo hangne kanlong ka bai biang ka bai tenat kham tam nama nakalian ka jong kat kum ha ka imlang ka salang apa ka jing don kam jong kata ka food safety ru kamangi dei banyo ya ka do ka ba khu ka ba suba jadi nak kata kalau bah ngiyo ban seng ban teye gini kajaka kamu bah kanong kum kaduksa nak kata kiweiru kipara nong odoro bakin bu jeung nuksa bakin yo ban odo kum ha gini kajaka bah kanong kabakhui suba naga bentaki nong bam ti kawi ka mga kwa no ngani kalong ba nakaliang kani ka Animal Welfare Board of India ro kataru kata kadon ka eka ak hangto ka ba kadau balai ba lada pisau ya kado penyap ik masih lada penyap ik sedang kadi banyak kat kum ki kendon kata kadon kata ka prevention of cruelty to animals tina kata lau la bu kenang badi ban sna digi di slaughterhouse kenang badi mdai ban penyap pathar ne ban penyap ha ka rukam ka bam isnan nama kala ban kata pada ya kajing ya kata ugi onka cruelty ye hagi shan nang nakaliang ka sokari dia kala maham kala mana gini ki borhan tina kaliang ka sokar jong iru nakaliang ke department jong i mentang ila persang ro banginyo igi scheme haman lagi distrik banginyo banbu ya kini ki slaughterhouse ngiru ngi dan menta ha ka bangin penpen na ka menta swaba pin sedang ya ka kam kamu menta swaba pin ot ya ka masi ni swaba pin ot usnyang kamu tan habdan kata gadi pe tikena la kalong ka ba syai ka ba khlanya ya tina kata ka masi ka bangin ot kadi bendon kaba kadi benong kaba syait kaba klan kaba bendon kanu ni jipang nakata kadao nakaliang idibio insta dipu yaki officer di banpej akan dikajaka naga benta ka duty joki kalong bale banpej so ban on kata kadi anti mortem ba hadian bala deko jaga doru kata kadi ka post mortem banpej ba kado ka biang na kambiang so bakan le segi pai ba bakin ba ti tang kita hi ngasuka ban bisai ti ka jing kerpat nakaliang ke jongi nakaliang ke department kalong ba benta ka singi IT kani ka project harga jing punya ka jong pi je ngiru nakaliang jungi ni kermen bahkan ni project kanang ye kiu sapang pan khamta makan nong ka jing mentoi nakam ta jong pi boro hat ni namdo hakan ni kathan hakan ni kacaka hakan ni kasnong demsing bak kumjuru jo kathan jo region dia hi boro hoi hadian bakilai i ya kan sa ka jong pi nakan ni kacaka kamot ibai pat ki sabut ya kata nuksa ha ka bakiru insyaallah kombakile hakan ni kacaka tina kata lau nakajik itu jongi kalong to ya tresitam ya kitkia ya kakam ya buat ya kendon kumangila ya bu kumangila penben kandon kata kajing ya kumangila te hakan dengan kular kata kanika MOU apa yang jongi ba kajongki ya kamu ingin ya buat ya ba gila ya menjur bangin punya ya kanika slaughterhouse Amskaban ay kublay ya i DVO jongi ba long i chairperson ba penya ya kani ka jingya lang ka ba bipor patska banai kublero ya i director wadon borom jong department i deputy director sar Kongwir i bala joint director sar Kongwir Dr. Kongwir i bala janan lalong kum perlok ubaya chanek menta msngudai sho kum iba ya jingai namar ba lengba jong i ngilala ban penurlong ya gani gasngi hangi kum gasnong bakinong odo kadai gasngi ka bakrao ban gasko ban ai kublero ya ki Dr. Pasa bat ya sar maulong di balong uwe na research uban kumno ban penyat ya gani ka kam hangni balong i engineer jong ke department Panas ngau ban ai kublai kelum ro ya kiwe ke bangam dala ban khot keteng. Ngau ban ai kublai ro ya ki seng kinong odok mesi bat ki seng kinong odok siang.
Bat kumbala lam perang da isar kongwir bakadon ke history ya kani ka jaka ka ba nadu basdang ya ka tad hadu mantagasngi ti lada kamdei ka jing tre borba jong department ni nagaliang jongi ni le sing nampoy ya kani ka thong ka ba singaw sorong ban ong da ka taga kentin ba hangni haga shnong jongi hagani ka West Gentia Hills jongi ni don ya ka jaka odo ka ba laay kerpang da ka department ka ba nakabita ka ni ka juk ka jongi ka ba ngidon kam ya ka safety bat ka balong hygienic ka ba ngila ban ong ba ka do ka bami na kani ka jaka nang ni sprang kandai ka do ka ba tikna ba kinong bam kanamdan ka jing mala ni ka jing mensa ti sngo banai kublai sisin yang ng department oi ki wei pat ki officer ki ba sedang ye ni ka kam ni ki rom la ban klet ye ka jing seniang jong ki but ya ki minister ni ki briu jong government ki bidon ka benta ka bakrao kumno ban pelaj ye ka fon kumno ban penyaj ye ka ni ka kam hadu bakalong kumni kumbakalong but sngo banai kublai ye kinong kit kam jong ka shnong hero ki bana du mensua ki wahe shnong ki rang ba shnong ki ba mensua ki dai maki ki mau jam ki ba prolenti kumnu ban penpoi ha kene thong pentang yawan hang ni hawangi ngine hanover tani ngine ai tino ikani ka project sha ki shnong bat sha ki nong oddo namar pila de ya sain ni ka MOU pila tip hi ka e ka ba don hang to mo pila tip bat pin penya ya kan ni kat kum ka e ka to ba ki kendon ki e ki to ki bangi ni la sain ni la ya su thu leng ba ki to ki MOU bat kum bala ong sakman la da don kino ki jing e ki jing ya syam kum kin pentip bat min ya trailang kum ka department ka shnong bat ki nong oddo di nakaliang ka jonga tang kini ngan kit bok kit wem ba kan ni ka jing trei hang ni kan long ka baya sakman bat kamit kan long ka pasiso bagi wei baro kina shnong kin yo ban ba me ka do ka ba khut ba suba ka ban mi lang ba kan ni ka jaka itang kumtahi isibun di mentangin jahan over yang diniki MOU mo ko ba admin ai sa sini buat session deh ini baca